azafatikanya n'uwa Gitwaza se ko bavuga ko Gitwaza ari we mose w'abanyamurenge. Uwa Gitwaza numvisha avuga ko azayobora leta zunze ubumwe za Amerika. Ubwo wawe bazaba bafatikanya muri iyo state. Oya nje wanye ntabwo ari muri leta iwe azasubiza ubwoko bw'abanyamurenge buvane mu mahanga butahanisha. Kababwira ati mwabasore mwe mwe gushakira ubutunzi mu bagore kuko Imana sinje unabivuga ikintu Bibiliya idatinya kuvuga nje sinzatinya kukivuga. Bibiliya mwitangiriro baravuga ngo Adam ajye arusha ngo umugore wiwe Eva abyare arusha, ariko abahungu baratinya kuruha ya miruho yose. Iyo utinye kuruha hari undi muntu ukuruhira. Noneho umugore wabyara arushe anajya Pawulo azutse yorira nk'umwana w'uruhinja uri muri kuveza, yorira cyane kubera ko yabona umuntu w'umukozi w'Imana baragutumira ati ngwino wigishe, hanyuma ugashiraho amananiza munishurira indege. Abo bantu iyo bayabuze kandi aba hari abantu bari bagiye gukizwa. Yes, twizere ko mumeze neza, twizere ko muri amahoro y'Imana mwe muri Australia, Amerika, Burundi ndetse na Afrika yose, ahantu ahari hose twizere ko mukomeje kugubwa neza. Abumva runo rurimi tuvuga rw'ikinyamurenge, ikinyarwanda cyangwa se ikirundi, twese turabasuhuje tubwira ngo nikaze kuri Amahoro TV, aho mudukurikirana muri benshi mukajya mubona ibiganiro byacu ndetse mugafatikanya natwe. Twarabibonye kandi muri abagaciro cyane, niyo mpamvu iyo turi kumwe namwe tuba turi kumwe n'abantu bakomeye bagaciro. Niyo mpamvu tubazirikana tukababwira ngo mukomeze mugubwe neza aho ri. Tubifurize ishya n'ihirwe, umwaka wa 2022 uzabahire kandi uzabe umwaka udasanzwe kuri mwebwe. Uyu munsi rero turi kuri Mahoro TV. Make sure ko wakoze subscribe kuri channel yacu, n'umundi share zawe ziba zikenewe, like na comment, ibitekerezo byawe ukabisiga aho ngaho, biradufasha kugira ngo twese tubashe kujyana umujya umwe kugira ngo ibintu byose bigende neza. Nitwa Muhere Didier Notable as like TV presenter, naje kuba twikira hanga kugira ngo mbabwire ikijya mbere kuri Mahoro TV, cyane cyane ko ari televiziyo y'iyobokamana. Kuri wowe ukunda iyobokamana, wowe ukunda evangelization, wowe ukunda ibijyanye n'iyobokamana, nta handi wabisanga. Dukorera hano i Nairobi muri Kenya, niho dukorera Amahoro TV. Hano imbere ya Amahoro TV murahabona umupapa musanzwe muzi ku mbuga nkoranyambaga mu butumwa butandukanye, aha guhugura abantu ijambo ry'Imana ndetse n'ubutumwa butandukanye bufasha societe ya none, muramuzi. Ariko kandi turi muri studio za Amahoro TV nkuko bigaragara. Reka tumuhe ikaze tumubwire ngo nikaze. Urakaza neza kuri Mahoro TV wa mugabo. Murakoze, Imana ibamugisha. Yes. Iyo uhuye n'umuntu bwa mbere wivuga gute, ni gute wivuga? Abanita Muyoboke, Umwana William. Evangelist. Yes. Ukivuga evangeliste ufite ahantu barizwa, itorero runaka cyangwa se n'ahantu ukorera umurimo w'Imana? Of course, sengera mu itorero rya Zion. Na pastor wacu yitwa Eric Rugenera. N'umuntu wese wazagera Nairobi ashobora gusimbuka akasengera, haba ibihe byiza kandi ni ahantu heza ku bantu b'abasirimu. Ku batari abasirimu gushatse kuvuga iki? Ku bantu batari abasirimu nabo ni heza, nk'uko hari ijambo ry'Imana rigera ku bantu bose, ariko umuntu ukunda environment nziza, ahantu heza, so ni heza. Yes, iyo ni Zion Temple mbese. Iyo ni Zion Temple Commons. Ubwo ntubamamarije ra? Of course, ntako areka kubavuga kuko hadutunze mu by'umwuka. Uri umupapa? Yeah, of course ndi umupapa w'abahungu babiri. Umuhungu wanje mukuru afite imyaka 5 yitwa Ben Gurio bisobanura umwana w'intare. Ni Giheburayo. Hanyuma wa kabiri yitwa Sharone ni ikibaya kiba hagati y'imisozi y'Itabola n'iyopa. Cyatangaga ibintu byiza ku bahinzi bari batuye aho hantu, so byari ibyiringiro by'abatuye aho hantu. Ayo mazina ko adasanzwe wagendeye kuki? Ben Gurio ni umuntu wazanye independence ya Israeli, yavukiye muri Pologne mu gihe Israeli yari ifite amakuba menshi. So kuba ko nanjye narabyaye umwana wanjye w'imfura wa mbere kandi nkamubyarira mu buhunzi, so kandi akavukira muri community temerwa n'abaturanyi bayo, niyo mpamvu namwise izina rya Ben Gurio kugira ngo nzarebe ko byenda hari Imana yazamukoresha iby'ubutwari nka Ben Gurio akazabera igisubizo abanyamurenge akabajana iwabo, kuko Ben Gurio yakuye abanyisraeli bari baratataniye mu mahanga muri 1948 nibwo bazamuye ibendera rya Israel Tel Aviv kiba proclamé comme état indépendant. So niyo mpamvu navuze ati n'umuhungu wanjye uvukiye mu buhunzi
ico gihe abanyamurenge bari bashwaragiye ahantu henshi, bamwe Canada, Australia, Amerika, Kenya, Kampala, Bujumbura n'ahandi n'ahandi. Ndavuga ati reka uyu mwana tumwite Ben Gurion, zenda Imana yo mu ijuru izamukoresha iby'ubutwari nka Ben Gurion nyirizina, akazacura abo bantu. N'ubu iyo umubajije aza kubwira ati mimi ni mkombozi wa taifa na nitakuwa daraja la taifa langu na nitamake sure kama nimewafikisha home. So ndabizi ko Imana izamukoresha iby'ubutwari. Uyu muhungu wawe ko numva agiye kuba Mose w'abanyamurenge? Of course nizo nzozi. Ubundi iyo umubyeyi abyaye umwana wifuza ko umwana agomba gukomera, kandi inzozi z'umubyeyi itazigezeho wewe ugomba kubyara cyane, ahari Imana igakoresha abo mu rubyaro rwawe bakagera. Dawudi yagerageje kubaka inzu y'Imana ntibyakunda, ariko Salomo arayubaka. Azafatikanya n'uwa Gitwaza se? Ko bavuga ko Gitwaza ari we Mose w'abanyamurenge. Uwa Gitwaza numvisha avuga ko azayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo wawe bazaba bafatikanya muri iyo state? Oya, nje wanye ntabwo ari muri Leta, iwe azasubiza ubwoko bw'abanyamurenge buvane mu mahanga butahanisha imuhira. Uwa Gitwaza? Uwa Gitwaza we numvisha avuga ko azayobora Amerika. Ntibizoroha. Reka tumwifurize umuhungu wawe Gurion iyo ntare rwose izatubere Moses, ituyobore tugeze i Kanani, idusubize muri icyo gihugu cyacu cy'isezerano imurenge. Nikaze rero, nikaze. Uwo ni wo William, ubwo twubwara uburyo bwo kugira ngo tumwakire kandi tumushyire muri mood. Uyu mwaka wa 2021 wabaye umwaka umeze ute kuri wowe Evangeliste William? Uyu mwaka wa 21 ni umwaka wahuye n'ibizazare by'indwara za corona ku isi yose. Muri rusange ico ni ikibazo kiri public ku bantu bose, ariko ku ruhande rwanje nizera ko nta kintu na kimwe gikomeye kibaho ku bantu bafite umwuka w'Imana. Buri abantu badafite umwuka w'Imana nibo bahora bavuga inkuru za biracitse, turashize, turapfuye, turarimbutse. Ariko umuntu wese ufite umwuka w'Imana, iyo usomye igitabo cy'ibyahishuwe, bakiza kivuga ngo walipotupa Yohana kwenye ziwa la Patmos, lengo lao ilikuwa ili aweze kusikia asikie uchungu, yumva imibabaro. Intego y'abamufashe bakamutakirwa waci Patmo bari bafite objectif imwe kugira ngo ababare, avuga imibabaro, ahure n'irungu, ahure n'inzara, yicwe n'inyota, yicwe n'imbeho. Ariko iyo usomye ibyahishuwe kuva umurongo wa mbere kugera kwa 22 ari wa nyuma, nta na hamwe azigera avuga imibabaro yiwe. Hakuna mahali utakuta Yohana metaja masumbuko yake, nta na hamwe, kuko iminsi yose yari mu mwuka. Abantu baba mu mwuka w'Imana tibabona umwanya wo kuvuga ibibi, bavuga ihishurirwa iby'Imana yakoze, iby'Imana izakora. Yohana abaho mu buzima bwo kuvuga ibitangaza, avuga ngo ndi ku musozi, nari mu mwuka, ndi Patmo, nari mu mwuka. So nituba mu buzima bw'umwuka, ibi tubona bibi ntabwo tuzongera kubibona, ahubwo tuzabona ibyiza. Na Paulo yabaye nk'ubikoraho ari muri gereza, aravuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranwa n'ibyiza tuzabona. So abari mu mwuka ntitubona imibabaro, tubona ibyiza tuzahabwa. Bishatse kuvuga ko uyu mwaka wa 2021, uyu mwaka wa 2021 of course ku bantu bumvaga bavuga biracitse, turashize, ubwoba, ariko nje ntabwo nigeze numva, kuko twebwe ntabwo tureba ibyino, naho twapfa twaba tugiye ahantu heza. Ubu ngubu upfuye ukava mu rwego rubu ukaja mu rwego rwiza, aho wabugiye niho heza. So ntabwo, ariko aho ni mu rwego rw'imyizerere, yaba ari mu rwego rwa ekonomi, unagizwe n'imyizerere, mu rwego rwa ekonomi cyangwa se mu bukungu. Urabona ko ibintu byari bimeze gute ku ruhande rwawe Evangeliste? Nje ku ruhande rwanje nta kintu cigeze gihomba, biranagaragara. Nta kintu nigeze mpomba, ahubwo Bible iravuga ngo tuva mu byiza tuja mu bindi. So uko nari imeze muri 21, muri mu gihumbi kimwe mu bihumbi 2019 2019 no muri 20 niko nari imeze mu myizerere cyangwa mu bukungu. Byose byagiye byiyongera. Ko muri no mwaka wa 2020 nabonye ibintu byinshi. Amafaranga yari yongeye ko nari mfite, nagize umuryango wari yongereye, nagiye ahantu heza gusumba aho nari ntuye. So nta na hamwe siwezi hukumu hiyo mwaka kwa sababu nta kibi nawubonye nko ku ruhande rwaje. Bavuga kuri no mu bantu bafite ngo agafaranga ndetse bakora ivuga butumwa ariko bafite n'agafaranga. Okay, ifaranga iyo urya ukaryama ukabyuka ukaja ushaka ubuzifite. Gusa nuko abantu baba bakenera ibintu birenze, ariko ufite ifaranga zo kurya ukarya ico ushaka, ukambara ico ushaka, ukaryama ushaka, ukaja ushaka.
so ikindi uba ushaka keka ari ugutura muri banki. Yes mubone evangeliste ni ku mwaka wa 2021 wamugendekeye, ariko muri rusange murabizi ko ari umwaka utari woroshye wabaye mu kiza cya covid, aho abantu benshi baguye bahura n'ibibazo, ariko kandi ibyahise tuba tugomba kubisiga ahahise, siko bimeze. Uvuye Bujumbura twagiye tukubona ari gukoresha ibiterane vuba ahangaha twakumuni Tanzania, byagenze gute urugendo rwa Bujumbura muri evangelization rwawe, byari bimeze bite, watanze ubutumwa bumeze gute? Of course iyo umwaka urangiye muri kamere yanjye tugeze kuri fe y'umwaka kora urugendo rw'ivuga butumwa ngasohoka mu gihugu kaje nko mu bihugu bitatu. So muri plan z'uyu mwaka washize wa 2020 yari Uganda, Tanzania n'u Burundi. Ndashima Imana ko nabitekereje niko byagenze, kandi nahuye n'abakozi b'Imana basha nkuko gwari urugendo rwo kongera inshuti nshasha, kuko ahandi nari nsanzwe najaga mu ma eglise y'abapasiteri tuziranye, ariko uru rugendo na ahantu hose yashanagiye narimo gwari urugendo rwo kudevelop inshuti, kugwiza inshuti. Kandi ndashima Imana ko nazibonye. Nuhe mugati wari ufite ku mutima wawe gagombye gusigira abantu? Of course uyu mwaka wa 2020 narimo nigisha hejuru y'ubutunzi. Gutunga. Twari dufite ijambo riri mu gitabo c'imigani rivuga ngo kubaha Uwiteka iyo gufatikanije no guca bugufi ngo bibyara ubugingo n'ubukire n'icubahiro. Ariko icubahiro n'ubukire ushobora kubigira ariko ntugire ubugingo. Hari abantu benshi tuzi b'abatunzi kandi b'abanyacubahiro ariko batazaraga ubwami bw'Imana kuko badakorera iby'ubwo bwami. Ni ukuvuga hari n'ibintu bitatu: n'ubukire, n'icubahiro, n'ubugingo. Ibyo bintu bitatu. Ubukire bufite ikintu kibuzana, iyo ukora cyane urakira. Gukira Bibiliya iravuga mu gitabo ubwo gukira ntibabisengera. Gukira ntabwo babisengera. Ko abantu bajya gushaka ubutunzi wa mugabo we. Ko abantu bavuga ngo bagiye gushaka ubutunzi, ngo bagiye gushaka abantu basengere ngo ibintu ngo bigende neza ra. Urabona iyo utazi Bibiliya uhimba amahame yawe, kandi amahame y'Imana hari. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kumwete kuzatunga. Iyo ni ihame, waba umupagani waba umukristo upfa kuba utaryamira ukabyuka kare ukajya mutinze amafaranga azaza. Ni ukuvuga ukiwa na bidii ukitumia nguvu za mikono na za akili. So ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga iyo uri umunyamwete niko Imana ivuga, iravuga ngo ukuboko kumwete kuzatunga. Abantu benshi buri Imana nigo rugero yakoze iminsi 6 iruhuka umunsi umwe, iravuga ngo namwe mu bigenze gutya. So nukora iminsi 6 amasaha yose y'amanywa lundi au samedi byanga byakunda uzatunga. Ariko probleme twebwe turuhuka umunsi umwe. Nako tukora umunsi umwe tukaruhuka 6 tubikora au contraire n'ijambo ry'Imana. Okay, nukuvuga ngo abarundi bumvishe gute iryo jambo cyangwa se abatanzania n'abanya? Bararyumvishije cyane, ndabihamya ko kubera ko barambwira ati ibi bintu uvuga tugiye kugerageza kubishira mu bikorwa. Tugiye kugerageza kubiaplika. Tugiye kugerageza kubiaplika. Narimo mvuga ubukire buzanwa no gukora. Hanyuma icubahiro kizanwa n'ubumenyi. Abantu benshi bagukurikirana ku mbuga nkoranyambaga bwana Evangeliste William, bakavuga ko cyane ukunda guhugurira abantu gushakisha amafaranga ndetse no kubyuka kare nkuko ukunze kubivuga mu macaci. Mu byukuri ibi bintu wumva byumvikana ku rwego rwa kangahe kwijana? Okay, buri ikintu kumvikana iyo tuvuga kuri social media gutya abo nyine ashobora kutabyumva. Ariko iki kintu message ntiyenda kuva hano, izagumaho. So nabandi bazazi ikindi gihe bazayikurikira. Ishobora kutumvikana uyu munsi, ari nk'ijambo kundi ibintu by'impindura amatwara, hari nk'ijambo ne Thomas Sankara yaravuze, uriya wigeze kuba president wa Burkina Faso. Yabayeho Burkina Faso yitwaga Haute Volte, yari kolonijwe n'Abafaransa. Hanyuma ambaye president ahindura n'iryo zina, ahindura n'idarapo y'igihugu, ahindura n'indirimbo y'igihugu. Arangize igihe cyo kumugambanira agiye gupfa, yaravuze ijambo aravuga ngo tiwe Thomas Sankara ne trop de milliards de Thomas Sankara. Naho wakwica Thomas Sankara atari kubitekerezo bye yabibivye mu bantu, abantu baratwite barakuriwe. Thomas Sankara umwe azapfa havuke milliards de Thomas Sankara. Of course urebye
Blaise Compaoré amaze nyine kumugambanira bakamwica, Blaise Compaoré akaba president. Twavutse Blaise Compaoré ari president. Hanyuma ejo bundi muri no myaka 3 ishize, of course, babana bakuzanda ziravuka, abana baravuba, bari abasore bakora imyigaragambyo. Blaise Compaoré yarirutse nta rusasu, ibitekerezo bizatoma byari bivutse. So nukuvuga iyo tuvuga ibi bintu tuba tubibika ahantu abo bunyina ashobora kutabyumva, bashobora kutabyumva, ariko indi generation izaza ikabyumva. So ibitekerezo rero nkuko abantu bafata amafaranga bakayabika muri banki, niko n'ibitekerezo tubibika mu bantu. Igihe cyo cyose bishobora kuvuka, bishobora kuvuka turiho, bishobora kuvuka tutariho. Yes. Ubwo bishatse kuvuga ko abazaza n'abari uyu munsi iyi message ibigomba kubareba yo kugira ngo bazabashe kwiteza imbere mu gihe icyo cyo cyose cyangwa ikinyejana bazaba bagezemo muri icyo gihe. Cyane kubera ko inyigisho zanje hanini ziyadresa ku bwoko bwacu. Urebye ubwoko bwacu bw'abanyamurenge turi mu bantu bake muri Kongo. Iyo bavuga ari iwacu turi bakeya, turi umubare muke, turi minorite, kandi tukaba minorite iri pauvre, turi abakene. Nitwe muri Sud Kivu nshobora guhamya ko abanyamurenge ari bo bakene. Ko bavuga ko dutuye mu gihugu kikize, turabakene gute? Kiza ariko twebwe turakenye kubera ko tudakora. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ntushobora gukompara abanyamurenge n'abashi. Uburi umunyamurenge, abanyamurenge ku isi yose bafite etage nk'iyi nzu turimo. Ushobora gusanga abanyamurenge twese ku isi duteranira bazifite batageze 20. None se nimba abantu 20 mu bantu hafi 500 badafite inzu nk'izo, urumva turi hasi. Ariko abashi bafite inzu nk'izi ni wababara. Twebwe umunyamurenge ukigira imodoka tugatangara. Imodoka nayo alevoir sina V8, tuno tumodoka twauba tugashituka. Umuntu ukigira ipikipiki tukikanga. Ariko bayarakoze sibyo bwira abantu. Mugihe abandi bo bageze ku rwego rw'inganda, abantu bafite ama jet privé hano muri Kenya. So turacari hasi, kandi noneho tukaba hasi tudafite twirukanwa naho dutuye. Ariko nkigisha abantu ngo aho twahungiye tuwakorera amafaranga. Ya mafaranga ni dusubira iwacu dufite amafaranga. Iyo ugiye mu bakene ufite amafaranga ubumwami direct. N'ubundi ngewe urugero rwanje nkunda gukora reference ku Banyisraeli. Abanyisraeli barimo bataha bagiraga parti politique yitwa ngo ni Judaisme. Hanyuma yari yarazanwe n'abayuda bahunze kera muri 70 après la mort de Jésus Christ. Igihe empire y'abaroma yari tawa isi, abaroma barabirukana barahunga bava mu gihugu cyasigara n'umwe. Hanyuma bashike bakora Judaisme. Judaisme yari ishingiye ku bintu nka bibiri, bigaga kudatakaza ururimi n'umuco. Hanyuma amahame ya Judaisme bizeraga ko Mesiya azaza akabagwanirira. Hanyuma igihe haje umuhungu wari waravukiye muri Autriche bita ngo ni Theodore yari umudokiteri, areba ku mahame ya Judaisme asanga nta bizabageza. Aravuga ati duhindure imitekerereze. Azana parti politique yitwa ngo ni Zionisme ishingiye ku musozi wa Sioni. Hanyuma iyi Zionisme yari ivuga ngo tugwane dushigikirwe n'Imana. Barabigerageje ariko ntibizakunze, kugeza ubwo uyu muntu witwa Ben Gurion, ni nawe muntu nitiriye umwana wanjye, niwe wazanye systeme yo kugwanisha ifaranga. Aravuga ati nitugwanisha amasasu ntituzofata, atariko tuhindure tugwanisha ifaranga. Yahamagaye abakire b'abayuda ku isi yose, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Union Européenne, ku isi yose mu butari, bari Roma, za Autriche, za Pologne, mu Allemagne, bari Belgique, mu Bwongereza, abantu bose ku isi arabahamagara. Bakora bank. Iyo bank bayishinze London mu Bwongereza. Iyo bank niyo yagendaga muri Israel ikagura nkuko yogura ngasarani yose. Cyangwa tuvuge nk'iwacu ikagura nkabijaho yose. Kandi ikagura ahantu haho ari waba ariko hari yarafashwe n'Abapalestine. Bamare kuhagura bakashinga uruganda. Rwa ruganda systeme ya Ben Gurion agafata abasoda bigiye mu mahanga baba drife bakagenda muri Israel nk'abagiye kuba abakozi b'uruganda. Undi mwaka gwa ruganda ya bank ifite amafaranga yaguraga indi misozi. Barazaga ku Mufilistiya bakamubwira ngo inzu wayiguza ngahe? Miliyoni 3, turagwa miliyoni 6.
muri politike ya commerce uyu muntu nyiri kibanza yumva ko yungutse akagurisha n'undi akagurisha bo bumvaga ko babaguze donc ifaranga zirirukana abantu ifaranga ryirukana abantu nukuvuga mu gihe gitoya bashitutse Tel-Aviv yose niyo kapitale ubu ngubu bari muri procedure yo kugira Jerusalem yongera ibe kapitale ya Israel ariko mbere na nubu kapitale ya Israel ni Tel-Aviv barayiguze byaje gushituka mu mwaka umwe yari yamaze gutaha ibihumbi 300 z'abasirikare aba Palestine baje gushituka basanga Tel-Aviv yose yaragiye ico gihe nta kindi cakozwe bahise bazamura ibendera ry'igihugu abafilisitiya bageze ngo bagwana ari ba Palestine basanga abajuifu bafite imbaraga birenze oni bari barakoze na lobbying nukuvuga bari barubatse ibintu bibiri ibintu economy y'ufaranga bari bahagaze neza kandi bari barakoze lobbying bari baragwanya indambara ya diplomasi ninazo nzambwira abanyamurenge nkababwira ati ubu nyine dushaka ifaranga hanyuma dusubiza abana ku ishuri iyo nigisha abantu babwira kujana abana ku ishuri abari muri Amerika by the way muzankurikira muzajana abana ku ishuri nimushake mudukatire kuduheza imfashanyo ariko mwige amasaha yo muri kampani agabanuke uje ku ishuri wige kuko niho ibyiringiro byacu biri uyu wize azabasha kutuja gukora intambara ya diplomasi yoso niyo mpamvu nigisha abantu gukora kuko iyo dukoze tukagira ubushobozi tugira imbaraga ubushobozi buzana imbaraga nzambwira abantu iyo ufite ifaranga isira kumva ariko nta faranga ufite hari ibyago biruta ibindi ni ukuba muri bake hanyuma mudafite ifaranga hanyuma muri injiji ibyo ni ibyago n'icorezo kiruta Ebola kiruta corona kuba muri bake mudafite ubwenge mudafite n'amafaranga ico ni icago ntawe utagusuzugura ariko muri bake mukagira power imbaraga mukagira amafaranga mukagira n'ubwenge so murakomera. Asante sana. Urabyumva wowe ukurikirana Amahoro TV tayari abamaze gutambutsa ubutumwa bwo gukora gushaka Imana byose bikagenda neza kandi ko urumva ntaga bari kujya hanze ya community yacu mu buryo bwo kuduhugura no kutubwira igikenewe. Uwo ni Evangelist William mu byo kuri ndabizi ko watanze ubutumwa bukomeye cyane wavuze ku mbuga nkoranyambaga ariko kandi ntujye andehor yo kuba wakangurira abantu gukora ndetse no gushaka Imana cyane cyane ko ari umurongo ubarizwamo. Nubuhe butumwa ufite ushobora gutanga kuri Amahoro TV kimwe no kubatanze handi hantu hatandukanye busoza 2021 kugira ngo twinjire muri tuze kukubaza icyo winjiranye muri 2022? Nagerageje kubivuga ndavuga muri 21 nabivuze mu ijoro rya le 31 décembre de 2021 nyine naravuze ati icyo giye gusigira abantu iyo umwaka ushize sigiye cyo gucelebra ngo tu spending twice nabi imitungo yacu ahubwo ni igihe cyo kwitekerezaho. Ushobora kuja mu kabari ukamwa fana cyangwa ukaja muri hotel cyangwa ukaja mu wawe ariko ukayimwa uri kwitekereza uyu mwaka usigiye iki, uyu mwaka nungutse iki. Uyo tuvuga kunguka si amafaranga gusa, hari ukunguka inshuti, hari ukunguka ibitekerezo, hari ukunguka n'amafaranga, hari no kunguka ubwenge. Ibintu byo kunguka ni byinshi, so ukareba niki nungutse rerema. N'umwaka wo kwine ugutekereza natakaje iki nungutse iki, nimba naragitakaje wayi nagitakaje kubera iki, ikanongere nkora iki, nimba byakomotse kuki ntageze kuri iki. Hari amayeta menshi tuzi ibihugu byinshi bigira imihigo, so n'urugo rugomba kugira imihigo kuvuga ngo uyu mwaka tugomba kugera kuri iki. No umwaka washira ukinenga ushingiye kuri wa muhigo wawe, narawusoje warananiye zarakunze. Yes, wewe warabishize mu bikorwa ubwawe wewe Evangelist. Jewe okay, naravuze ati nanjye jewe le premier y'uyu mwaka nagiye ahantu ndicara ndatekereza ese niki nagezeho, ntaco kirahari, nimba ntaco wayi ntaco kubera iki. Waje kwikiye igisubizo? Igisubizo nukwikosora muri uyu mwaka. So uyu mwaka wo kwikosora, n'umwaka wo kwikosora. Okay, yes, ugurumva ubwo nibwo butumwa William atanze muri 2021 ku bantu bamukurikirana cyangwa se abantu bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ariko cyane cyane duciye kuri Amahoro TV. Turi muri 2022, ibyashize byarashize, ibyo tutagezeho nk'uko bivuze tugomba kwikosora tukabigeraho kugira ngo tubashe kugera ku ntego zacu. Uyu mwaka niki winjiranyemo gihambaye, niki ugiye gusangiza community, nihe teme ufite muri no mwaka ugiye kwinjiranamo kugira ngo community n'umundi ukomeze uyihe ubutumwa wifasha umunsi ku munsi bwana Evangelist?
hari ijambo nagira ngo nkosora uvuze ngo ibyabaye byarabaye donke tubyirengagize. Isi igirwa n'ibihe bitatu, igihe cashize n'igihe ca none n'igihe kizaza, passé présent et futur. Ni ukuvuga abantu benshi impamvu badakomera ntibatekereza kuri passé, ariko umuntu wese ushaka gukomera asubiza amaso inyuma muri passé. Ni ukuvuga ibya passé ntugomba kubitesha agaciro, ahubwo ugomba kubifata nk'isomo. Kandi ntabwo umuntu yigira kwibagirwa. So ni wibagirwa passé na future yawe ushobora kuzakoramo ibintu bibi, ariko iteka ryose uza wibuka passé kugira ngo forme future yahazaza. Ni ukuvuga ntituvuge ngo ibyabaye zarabaye nimba bikubabaze, nimba passé yawe ari mbi usikiye uchungu, hanyuma ugerageze gukosora uvuge ngo ibizaza byo ngiye kuba umugabo. So jewe ikintu mfitiye abantu isi ya none ya 2022 ndimo ndabwira abantu turi mu gihe cyo kuvuga ukuri n'igihe cyo koroha. Ndi kwigisha abantu koroha no kuvuga ukuri. Urabicisha mu buhe buryo ko abantu badashaka ukuri? Okay, ukuri iyo uri umunyakuri cyane isi kwima intebe ariko igwa agaciro. Urabicisha mu buhe buryo bwa na evangelist? Uburyo ni bwinshi. Erega urabona community yacu y'abanyamurenge cyane iba mu ikanisa, ariko iyo uvuga ibintu abafaransa baravuze ngo ukuri kose si kwiza, iyo kuvuga cyane kari agatuti barakakwima. Ariko uyu munsi agatuti karabonetse, titukimeze nk'igihe ca za sepake na za mu bijabo. Ubu ngubu ufite kamera tutu bakarema. So kandi nzanyuza ukuri kwanje kuri channel ya YouTube. By the way n'abantu batabambonye mfite channel yanjye ya YouTube yitwa Eve, ni abbreviation ya evangeliste, ni Nava espace William espace Muyoboke TV. Aho niho nzanyuza ukuri kwanje. Uyu munsi ushobora kutumvuga n'abantu, ariko ndabizi ko mu myaka ijana izaza isi izanu. Niki ushaka kubabwira rerema? Shaka kubabwira ko tugomba kuva ku binyoma twubakiyeho. Hari ibinyoma twubakiyeho. Urugero Adolphe Hitler yaravuze ngo ikinyoma gikoreshejwe inshuro nyinshi gifatwa nk'aho ari ukuri. Hari ibinyoma Satani yubatse mu bantu, abantu nabo babyubaka mu bandi. Ibyo binyoma biroye bigira power, bigira imbaraga. So ibyo binyoma nizo dushaka kwinjira mu ijambo ry'Imana tukabicukumbura, tukareba ukuri kugatandukana n'ikinyoma. Ntujye uripfana, abantu barabizi. Kandi n'urwo rwego uri gushaka kuzanamo abantu bwo kubabwira ukuri ni byiza, bifite uburyo uzabicishamo kandi uranabisobanuye. Mu minsi ishize hari video yawe cicikanye uri kubwira abantu ko abakozi b'Imana cyangwa se abapasteri bicishe bugufi. Washakaga kuvuga iki cyangwa se niki washakaga kubwira bara abakozi b'Imana? Nashaka niko kuko narimo ndacarimo n'introduise ibintu by'ibinyoma bya Satani. Ubundi narimo mvuga kuba pastor bakomeye cyangwa bavuga butumwa bita ko bakomeye. Usibye ko nta muvuga butumwa ukomeye ubaho, ukomeye n'Imana, ariko ari wabavuga butumwa bafite izina rikomeye. Noneho abantu bafite izina rikomeye Satani abaremamwe imbuto y'ubwibone. Noneho bwa bwibone bugatuma bataja kuvuga ubutumwa ahantu waciriritse, kandi aho waciriritse niho hakeneye ijambo ry'Imana. Noneho bakifuza iriya ahantu hakomeye. Ndaguha urugero, nibyo narimo mbavuga, nkavuga ati ari nk'umuntu muhamagara. Iyo muhamagaye umuntu ni ukugira ngo itorero rizamuke. So itorero riri hasi niryo rikeneye kuzamuka. Ariko iyo rihamagaye bari abantu bafite izina, nkuko hari umu evangelist ufite izina twohamagara muri Zion n'urugero. Yagera muri Zion abanyamurenge bose bari gasabani bakamenya ko ari umushitsi. Hari n'undi twohamagara muri Zion tibamenye ko yaje. So iyo duhamagaye ufite izina ni ukugira ngo popularite imanuke. Tugire popularite, ikanisa rimenyekane, so biviremo ikanisa umusaruro. Ariko babavuga butumwa rero bafite izina baba expensive, bahita bashira ibiciro. So ati munishurire munzarara muri hotel ikomeye, indege, protocole, sécurité yanje imeze gute. Or izi critères dukubiseho kuko tudafite amafaranga, kuko tudafite ubushobozi tugitangira zikadutupa.
zadutupa wa muntu tukamurata. So ariko hari irindi kanisa rifite izo faranga arije aho ngaho. So Imana ari mukeneye hariya, hari ikintu, hari uburiganya bwa Satani azajana umuntu aho adakenewe, aho ukenewe akahakwimira. So akakujana aho udakenewe ni hariya twita kuri stage nini. Kandi hariya hepfo niho bari bagukeneye kugira ngo uzamure ico kintu. Babyakira gute yaba ari abayevangeliste bagende bawe cyangwa se abakozi b'Imana muri rusange? Iyo uvuze ngo nibamanure ibiciro, of course mumva ko ndi kubagwanya, ariko mu by'ukuri niko byari bikwiriye kubaho. Iyo nasomye Bibiliya, maze gusoma Bible inshuro nyinshi guhera mu itangiriro kugera mu zahishuwe, ariko ntaho nigeze mbona umukozi w'Imana wo muri Bibiliya wigeze avuga ngo nze kuvuga ubutumwa manze mu nishurire tike. Ntaho nabibonye. Paulo narabivuze Bujumbura, ndabivuga ngo Paulo azutse yorira nk'umwana w'uruhinja uri muri kuveza, yorira cyane kubera ko yabona umuntu w'umukozi w'Imana baragutumira ati ngwino wigishe, hanyuma ugashiraho amananiza munishurira indege. Abo bantu iyo bayabuze, kandi hari abantu bari bagiye gukizwa, ariko uranze. So wowe nukorera Imana, niyo mpamvu mbwira abantu tureme business ku ruhande, dukorera Imana dufite business zindi zidusapotinga. Ndi ku rugero nk'ubu nafashe system uyu mwaka, ahantu hose nzoja kuvuga ubutumwa zoza mpamagara ati ndiyishurira itikarere tour. Ubarayishuriye Tanzania, mu Rwanda ndetse n'Ubujumbura. Aba pastor mbere yuko njayo narababwiye ati nziyishurira, ndabahamagara ndababwiye ati nzaza kuvuga ubutumwa niyishurire. Kugira ariko nuko mfite izindi nzira zinyinjiriza. So aba bakozi b'Imana ndavuga ngo nibareme tu business, bashiremwe abakozi. Kandi business si ngombwa ngo ufite miliyoni wokora na capati. Yes. Hanyuma iyo abantu rero bashakira amafaranga muri business babikora nabi. Naranabivuze, hari video yanje irasohoka uyu munsi mvuga hejuru y'abaririmbyi. Imana izamura umuririmbyi ikamuzamura, twese tukaza tumukomera mu mashi, ariko yakora concert agashira bonus, agashira umusekirite w'abahungu bafite inyama ariko badafite Kristo, akabashira ku muryango amwe ati umuntu udafite ticket ntiyinjire, wagira ngo ni muri airport. Umuntu w'umukene akaza kumva ijambo ry'Imana, yagera ku muryango bakamusubizayo. Kandi uwo muntu yavuye nko muri Amerika ngo yaje mu giterane cyo kuvuga ubutumwa, ariko abantu baje kumva ubutumwa akabasubizayo. Yes. Abakozi b'Imana bakurikirana Amahoro TV, ongera ubabwire ko kumanura ibiciro mu ijambo rimwe. Niba bimanure banabikureho, ijambo ry'Imana ni free. Yesu yaravuze ngo abakene, umunsi umwe Yohana ari muri gereza atuma kuri Yesu ati ni wowe Yesu ngo akora ibitangaza, akiza ibimuga, asengera impumyi zirahumuka. Arangiza aravuga ngo abakene barabwibwa ubutumwa nta biguzi, kandi ibimuga turabyagurutsa nta faranga. Ariko ubu nyine wahamagara umuntu kugusengera ni faranga. Tuzutinya ko ibintu mu by'ukuri iyo utanga ubutumwa ko iyi mijugujugu ubundi butumwa nabibwiye abantu n'ukwinjira mu masahani y'abantu. Nibwo butumwa, nuko ubwira umuntu ngo kumwe inzoga n'icaka ntayo wamuguriye. Iyo babwira ubushize amanga uzi ko ibizaza nyuma bizaza. Ntacoza, kuko nabo bazamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Ukuri nuko tuvuga ijambo ry'Imana nta biguzi. Imana areka ngubwire papa, iyo tugutumiye uri mu evangeliste ngo ngwino wigisha iwacu, hanyuma ukadusaba amafaranga, deja ikintu we uje kwigisha iwacu tiwizeye ko Imana uje gukora yo guhemba. None se nigute dutumira umuntu utizera Imana? Nibandi ni umupagani. Nimba Imana dukorera itabasha kwinyishurira inzu, kavuga ati kanisa ngiye kwigisha muri mwebwe mwishura, sinizeye ko Imana ngiye kuvuga ibasha kuncira inzira mu bundi buryo. So nigute uyu muntu utizeye Imana aje kwigisha abantu Imana? Yes. Impamvu abwira abantu ngo nimumve ifaranga nuko azi ko Imana agiye gukora itoya muha. Reka ngweze ku rugero example typique. Kejo bundi nkora urugendo rwivuga butumwa, nakoresheje amadolari 500. Yaje umuntu yampaye iyo kurya ubunane, inshuti yanjye yampamagara ati nkeneye kukugurira ubunane, $500. Uza $500 ndazifata zijana mu ivuga butumwa, mbwira umugore ati Imana ishimwe ko mbonye support ivuga butumwa. Nubundi ubunane twari dutegereje kuri uyu muntu, niyo yatari kuyaduha twari kuburya.
ahubwo ubunani buve mu kazi kanje nsanzwe nkora ariko amafaranga aje mu buryo bw'igitangaza reka nyajane mwivuga butumwa mpamagara abapasiteri nja mwivuga butumwa ariko Imana yampaye amafaranga rutayo ngayo ngarutse kandi n'umugore yari ubunani na n'ubu turacakomeje muracyari mu bunani turacakomeje ubundi ubunani buzakomeza mpaka January y'indiza ni ukuvuga iki ifaranga wewe nitwizere korera Imana izi ko ukwiriye kurya izi ko ufite abana bakwiriye kwiga irabizi wewe ikorere nayira guhemba yes ariko iki kintu cyo guhembwa n'Imana abantu ntibakize Bibiliya iravuga ngo bamwe already bamaze kubona ibihembo byabo hano kwisi nimba ubwira umuntu ngo ndaza kwigisha iwanyu ariko mu nishuri already ibihembo byawe wabibonye hano uzo mu ijuru ntabwo utegereje so twebwe ntidutegerejwe guhembwa n'abantu dutegerejwe guhembwa n'Imana kandi Imana nageze muri Tanzania ndi kwigisha akakantu reka kavuge gatoya umuntu arafashwa aravuga ati reka nguheze inka undi ngari Bugande nguheze inka bampaye inka zine z'inzungu inka imwe iri muri miliyoni ufite inka enye muri 2022 urumva already inka imwe igaruye yatike so nukuvuga dukorera Imana ibiguzi tureke kubishiraho Imana ifite ukuntu yaguhemba. Asante sana Evangeliste William uwo niwe kuri topic ijyanye na abantu bazamura ibiciro mu buryo bwivuga butumwa ni mukorera Imana ubwo nyine namwe murumva icyo mugomba gukuramo ko mugomba gutanga umugati ariko kandi mudashizemo kuzamura ibiciro. Uwo niwe Evangeliste William muri 2022. Evangeliste William iyo umugore wawe yumvishije ubu butumwa abyakira gute cyane cyane kukunda kuvuga ukuri kandi ukuri kurabiha ku bantu benshi? Erega madamu mbere yuko mushaka nubundi namushatse ndatekereza ko umunsi wa mbere yambonye ndi kwigisha. So impamvu buri abantu bakwanga nuko uhindagurika. Ico twari tukuzimo twagera imbere ukabundi muntu. Ariko nimba umugore wawe waramushatse uko azi ku uruku. So ntabwo azigera abangamirwa n'ibyo ukora. Ariko ikibazo nuko umeze nkanya agushaka azi kuri marayika wagera imbere umugabo umwe wacu yaravuze ngo umugore ngo kumanwa azaba marayika ngo nishaka bizoka imitwe ibiri. So nico kibazo ariko nuba muri position imwe nimba ari ukuri nukuri nimba ube muri position ya nukuvuga ngo umugore wawe sebo imijugujugu yose bitewe n'icyo n'ubutumwa batanze na Amahoro y'Imana. Of course. Okay. Abantu benshi bavuga ko uvuga nka Gitwaza intumwa y'Imana kandi nawe akunze kuvuga ukuri atanga amafacture atandukanye ndetse n'ubutumwa butandukanye mu isi mu buryo bwa evangelization. Mufite icyo mufana n'umukozi w'Imana cyangwa uramwigana? Okay, kwisi ikintu cyose ni ukwigana. Nubiyo ndimo mvuga Bibiliya nkavuga Paulo banigana Paulo. Paulo yaravuze ati munigane mugere ikirenge mucanje. Sindi kuvuga Paulo Gitwaza ndi kuvuga Paulo Sauli. Yaravuze ati mugere ikirenge mucanje nani nakigeze mu ca Kristo. Kuri isi ibintu byose ni ukwigana. Iyo tuje ku ishuri tubakazana formule ya physique ya Isaac Newton twigana Newton. Usibye ko ntavuga ngo nigana Gitwaza sinamuzi sindanamubona. Usibye ko mubona ku ma status y'abantu. Ariko live sindamubona. Ariko kandi ni umunyamurenge cyo kimwe nanje tuvuka mu misozi imwe mu bijombo no mu bijabo n'uruzi rumwe gwerera ruduciye hagati. Ariko ni ngombwa twigana abakozi b'Imana bakera. Ariko jewe mentor wanje ntabwo ari Gitwaza. Ninde? Ni umugabo pasiteri wacu yarapfuye yitwaga Ruben Gapata. Niki yagusigiye? Ni ijambo ry'Imana. Mbese kuhe murongo? Nuhe murongo mbese? Niwe muntu yaramfata ndi muri vacances mu bijabo. Akanjana mu gihuru tugasenga akambwira ati soma ijambo ry'Imana. Ngasoma ati subiramo bukira. Ya, ariko ijwi ryanje ka okay, nukuri meze. Nice kimwe n'intumwa Gitwaza. Ijwi ryawe ntiwarihindura imwaka ngushire warahinduye ijwi. Kandi urihinduye rigahinduka ubwo wajyahindutse n'iryo ryawe. So ijwi si rya Gitwaza ni ryanje. Ya. Okay. Yes, wone intumwa y'Imana Evangeliste William urumva nibwo butumwa bari kugenda tanga ariko kandi buri ukuri ni kwiza kandi ugomba no gukoresha. Ntuzigere ucika intege bwana Evangeliste mu kuvuga ukuri. Ukuri kuratsinda kandi gufite ubushobozi. Yes, nanone kandi ikindi uburyo ukora hano hanze hari uburyo abantu batakumva. Ese bira bintu ubyumva gute cyangwa se iyo utanze ubutumwa ukavuga ngo abahungu bashatse abagore bo muri Amerika babashatse kubera inyungu kugira ngo bajye babona uburyo batebeza. Ese nizihe result nyuma yaho iyo zije ubyitwaramo gute bwana Evangeliste? Okay, iyo uvuga ukuri
ntiwita kuri reaction z'abantu ahubwo ico ugendereye nuko abantu bahinduka ya kandi ntabwo ubivuze uyobewe ko hari nk'umupasiteri nahamagaye ndamubwira ati nzaza kwigisha mu itorero ryawe ni umupasiteri w'i Rwanda w'i Kigali ati kandi nzaba nifitiye itike yanje arere tour arambwira ati ndabizi kuzishurira atari ko sinoguheza agatuti nkuko mu ikanisa ryanje higanjemo abahungu bashatse hanze so wabakomeretsa ishatse kuvuga iki ati wabakomeretsa ndavuga ati Imana ishimwe ubutumwa bwabageze ubutumwa bwarumvikanye iyo ikintu gifite comment nta muntu wo kubita comment ikintu atumvisha ya ile comment uko yaza yazibishe cyangwa iryoshe uwo muntu yumvise kuko ntiwosubiza ikintu utumvise kandi ni nawo murongo ufite muri 2022 nukubwira umuntu kuri nimba ufite abantu batatu bagende asigara umwe cyangwa nawe agende Imana yabonekeye Paul mu nzozi ni Yesu Kristo muzakozwe n'intumwa muzakozwe n'intumwa Yesu abonekera Paulo kandi ico gihe abigishwa ba Yesu bari bahari bose nta numwe hari amaze gusa kuvamo Stefano nta nubwo ari umwigisha wa Yesu yari umudiyakoni ariko Yesu arebanyuze ijisho mu ntumwa ze zose ba Petero bandaramanuka asanga nta numwe nta mugabo wo kuvuga ukuri Imana ibonekerayo Yesu abonekera Paulo aramubwira ati witinya vuga ukuri wigisha abantu we guceceka so abantu baraceceka nje mbwira abantu rero nkabwira abasore nkababwira ati mwabasore mwe gushakira ubutunzi mu bagore kuko Imana sinje unabivuga ikintu Bibiliya idatinya kuvuga nje sinzatinya kukivuga Bibiliya mwitangiriro aravuga ngo Adam ajye arusha ngo umugore wiwe Eva abyare arusha ariko abahungu baratinya kuruha ya miruho yose iyo utinye kuruha hari undi muntu ukuruhira noneho umugore wabyara arushe anajya arusha ariko uzi kampani yo muri Amerika uzi noneho kugira umwana udafite n'ugufasha ufite umwana umujana ku ishuri hanyuma uje gupagasa muri kampani barahagarara hanyuma ya mafaranga abonye atungemo wa mwana yohereza atunge na se none utekereza ko iyo mibanire bakagombye kwibana gute umugore uri muri Amerika afite ifaranga naje kuri banki afate credit umusore uri hano akora iki hanyuma yohereza umugabo ashinge business hano yishure ya credit muri Amerika areke gutebeza umugore aramubera garanta selema nta kindi kuko yashatse umugore ashaka gukwepa ubukene none wagize Imana abona umugaranta umugore afite amafaranga muri Amerika naje kuri banki ntanamuheze ko yakoreye afata ideni nimba ari ibihumbi 20 by'idolari abyohereza umugabo hano wa mugabo akore ayishura rya deni muri Amerika nimba ukwezi yinjije idolari 300 aryijana 200 yasubize muri Amerika yishure rya deni alright uwo ni Evangeliste William afite ukuri muri 2022 nta guca ku ruhande n'ukuri yes tugana ku musozo bwana Evangeliste nanone kandi isi yanone iragukeneye kugira ngo babwire aya magambo ariko batazayumva nabo ntibazaba babishaka ariko nukoresha ukuri ibintu byose bizacamo bigende neza ufatikanya gute politique cyane ujye ugenda ukagaruka ugafatikanya evangelisation na politique si rimwe si kabiri tukumvishe utekereza iki kuri politique na evangelisation ko bidasanzwe nje ntabwo ndi umunyapolitike nje ndi umunyedini ndi umu evangeliste ariko iyo mbwira abantu cyane community yacu y'abanyamurenge ndababwira ngo Mose avana abantu muri Egiputa bajana Kanani ntabwo ariko bajana mu ijuru kandi Mose aba muri Bibiliya so abapasteri mbere yuko batwigisha igihugu cyo mu ijuru ni bamaze batwigisha ico mu isi kuko twogira ico mu isi twagira n'ico mu ijuru bigakunda nkuko ico mu ijuru ni icacu twese public n'abanyakenya bazajayo so ariko bazajaho bafite na hani wabo so ntabwo ari politique ahubwo mbwira abantu reality nani hakietu nuko tugira kwisi twagira no mu ijuru kandi kwisi ni wacu so tugomba kugira Imana yaremeye Adamu mu isi yishaka ari kumuremera mu ijuru yari ifite izo ability zo kumuremera mu ijuru narinda za muri Eden yes niyo mpamvu rero iki kibazo nari nkubajije kubera ko abantu benshi bakubona mu buryo uri politique abandi bakakubona uri gutanga ubutumwa muri evangelisation yes tugana ku musozo bwana Evangeliste niki isi ya none ugiye kwibwira ariko kandi cyane ugiye utisha kuri mahoro ushimangira umurongo ngenderwaho wa 2022 tugana ku musozo jewe ico numva uyu mwaka reka mpeze recommandation cyane abapasteri nibagarure intego ya Kristo mu itorero intego ya Kristo mu itorero ni ukwagura ubwami bw'Imana
abantu bakora amakanisa bakora amadini nibayakore kubw'inyungu z'ubwami apana kubw'inyungu zabo binafsi. Hanyuma ico nobwira abasore nabo bashatse muri Amerika nibabwira abagore babo babahereza igishoro. Hanyuma ico nobwira aba evangeliste badafite amakanisa batwebwe tugenda twigisha partout orohera bagutumiye wiba umutwaro ku itorero rya gutumiye. Nimba itorero rya gutumiye wirisiga muri dépense. Hariho abantu bakora ibiterane bikabasigira amadeni. None ugasanga cya giterane cabaye inyatsi. Kubera aba evangeliste ngo nibo bakira umu evangeliste ngo amwishura indege bamuraze muri Safari Park Hotel ibiki nibiki none rya kanisa rikagira bagafata credit ideni ribyara kugira ngo bakore igiterane. Ayo makanisa mwacane nawo wa evangeliste kabisa. Wenye wana dive tuzuza expensive. Mubareke abantu babasigira nyatsi. So je mbwira aba evangeliste batuze. Nimba udafite ubushobozi bw'uko wakwitegera indege wenyine urira matatu. Nimba ufite ubushobozi bwa wenyine bwo kwishurira indege yishura uze mwivuga butumwa Imana izakwishura. Hari nigiye babandi wabwirije bofashwa bonyine bitakuvuyeho. Hanyuma mbwire n'abaririmbyi bakomeye. Abaririmbyi bakomeye mwokagira Imana mwe ntimuzongere gukora concert ngo mugarura abantu kuri gate. Abacuranzi bakomeye abacuranzi bakomeye mukorera Imana. Mucurange mukoreye Imana. Nabo natangaye abacuranzi basigaye bishugwa bagiye mu makanisa. Ugasanga uvuga ngo kanisa gishwe pastor gishura umucuranzi. Abacuranzi aho muri mwubahwe Yesu ashimwe cyane. Namwe mushire twese tumanura ibiciro. Aba evangeliste tumanura ibiciro, abatumishi tumanura ibiciro. Dushira umupira hasi Imana izaduhemba. Asante sana twizere ko ubwo butumwa bwa evangeliste buzabubaka kandi bukuyemo ibintu byinshi ni mukore mushaka amafaranga dushaka Imana tubwizanye ukuri abantu bamanura ibiciro kugira ngo isi ya none yorohe. Ubwo nibwo butumwa bwa evangeliste William kuri munsi wa none acishije ku Amahoro TV. Nitwa Muheri Didier Notable as like TV presenter narindi hano kugira ngo mbabwire ikiri ku mutima cyangwa biciye mu buryo bwa evangeliste William. Twizere ko mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu Amahoro TV nanone kandi nawe utarakandaho make sure ko ibintu byamaze kugenda neza kugira ngo ujye ubasha kumva ubutumwa nk'ubwo bw'abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo nejo wundi ubashe gusobanukirwa. Kandi nanone kandi igihe wumvishije ubutumwa nk'ubu ngubu banza utekereze ushira mu nyurabwenge urebe igikwiriye wumva icyavuyemo n'icyo yashakaga kuvuga kugira ngo dukomeze dutere imbere. Imana ibagire neza mwe twari turi kumwe hano sinzi nimba hari ikindi kiri ku mutima ese abantu bakubona gute cyangwa se nihe platform yawe muri rusange bwana evangeliste cyangwa se uburyo umuntu ashaka kukubona yakwifuje. Umuntu ashaka kumbona afite umurongo wa channel nkoreraho Evangelist William Muyoboke nabivuze ni na V espace William espace Muyoboke TV aho ngaho wahambona mpanyuza ijambo ry'Imana niwo mugambi mfite byibura video zibiri mu cyumweru. Hanyuma mu buzima busanzwe email yanje ni evangeliste.william.muyoboke@gmail.com. Nimero yanjye ya telefone ya WhatsApp nkoresha ni please 2549796533857. Nyuma yaho ngaho mfite ahandi hantu nzambika imyenda ariho ntuye ni mwiki nkuko iwacu ni mwijuru. Shalom shalom. Yes, twizere ko abazakina William evangeliste waba uri mu gihugu runaka akugeraho byose cyane ko yavuze ko nta tike yabisobanuye neza iwazizana ibindi atange umugabo. Abantu bafite itorero riri hasi down. Uyu mwaka nasenze Imana muri ijoro rya bonane bucari ni le premier. Nabwiye Imana ngo imfungurire imiryango y'amatorero yo hasi. Amatorero yo hasi baje bafite abakristo umwe babiri barya batinya gutumira bavuga butumwa. I'm ready. Aho uzabugeze ahantu passport yanjye igera. Ahantu nabona visa yo kugera zajyayo ku kiguzi cyo cyose cyanje nta cost nimwe yabo bantu. So abantu bafite amatorero ari hasi I'm ready kuba supportinga mu ijambo ry'Imana. Wakoze cyane bwana evangeliste William ni Amahoro TV televiziyo cyangwa se umurongo ucishaho ivuga butumwa. Nanone kandi wokeneye ko wakoresha indirimbo zawe waba uri umuhanzi ku giti cyawe cyangwa se ushatse kuba wazamuka mu buryo runaka ariko witinya nyarukira ko umoja wetu hari abasore batunganye neza umuziki bakagukora ingoma neza bakagutunganyiriza ku gihe service zabo zirihuta cyane nta handi wayisanga Kasalani mugumu umoja wetu studio bakagukorera ibintu byiza cyane. Imana ibagire neza. Ciao ciao.